Good morning, everyone. Ngày kia ba mà mình sống nó phải chẳng lấy chồng tàu khai to tăng ngày mà lẽ mình bảo cái duty test là càng thì sao nếu không nó sống cái xin này đại là không ta like đại rồi alo ba rồi xoay bên bài một khai chồng ta so ai chồng nào phải cố khai thì này chopping board करे पाहिजे की अम्माने राय चों खायसी पूरी इनको पारा वो थाले पे रहो so good ना new idea एकदम कहा आराना रो रही तो guys नरो जास्ता खाबे तानो गे बस खाइ जाओ नरो वो आस रही yang la mami chong tong ti bo ne anje mama खाइ जाओ तो guys don't judge me by looking at my cutting skills, okay? As mama khai jauh tu, nanti sih. Tapi song tang bo, kau isu. Ni bangun khai jak. Okay. Apa nong bo, tapi ani lifestyle blog, motor blog, sokong dong kaba. Nong song tang bo, angkam rok khai. Hera, okay? Blog ni pada kan banyak orang saya yang tunggu, ke angbo, tak blog ada yang saya bala, ni am begitu, ya tu naik jangan blog mana saja, saya yang ngocok mana tam pernah betul. Yang lagi, omong kan ni chop kaja alu, yang soybean tu orang bazar kan ni, so. Yang mana tu kan, betul mai, songan aja ngomong kan yang alu cilkat rok, tapi nasi kita raya, kaisinya jauh bah. So, saya sengaja tenan cooking vlog. 아무런 작은 거사 아니야. 뭐냐? 그리고 뭐 빼라고 빼라고. 아무 제일만 돼요. So guys, tabung kagai, ang soybean by alu to mana soybean tu beria ko alu raka alu munti okai kisah soybean di sini ada. Yang dari ke sombar punya dari jasi nai. Conai tu ni unblock. Ang ngaji soybean di pekya alu tu munti. No, ne sawana thokli ki japan aichi. Jesu pano ang tangnya thokre semmalia. Apa satu mana plus Mia waktu simani mana dia yang lagi musik nama hambar gue aneh kemuy mon paisa som kesar takkan apa kita so obviously tak atau maiti saya pe tak motor blogging setup malen mana saya pikir tak motor blogging setup malen Atau waktu apa malu mo. Sorry guys, at that time ang tang kajaka wide angle lo sirajak sio super view sinjaglia hyper view sinjaglia ekdom o phone ni standard okai lens no set khajak ta pro inkam bagi view angle kaham kayang dokang kok samani rok no rokna yang tokana ta kok samani tokana kana but angle se kaham kayang dokata ano na kardi tun mas bisa laking kajan Udah mah, saya wati wawo. Amsa ke wati wawo masalahnya. Ibu tukang terap tangsi aja. Nah lah.
bus kang aku kalau aku tong mana sih terap tang pai biu kayak bo kai tang khaba malik bo nya dah nomo ekdom bo hei ngai jar purun tang sitana rang asu rili pai na se asu banyak kok pai na se rang ma ba rang pu song dia yang pun kan saya nam cha chi nam tong song bole aku ya maybe wide angle lo shooting to kana bole super view bor lagi hyper view bor lagi na malam kan family angle ka kali na Haiman to ha yang itu kisah nubunya sorry guys taisinggo iko ne bagai tam sanai ko wide angle lo tam angle hamdi ana I guess आपको हम तो एंगल का हम है तो चेंज करके हाइपर व्यू हुआ so माइक से रखो पाइने नहीं रंग बेलाई थांगो आमो न सेविंग खाइसे मा पाइने केबा नरको सपोर्ट न नांनाय आमो नरको सपोर्ट रखासे आं कंटेन्ट नि थ्रु तैने किसा मिसा आन खाइने नहीं do thang dong có dukan dong ni problem mungkin ya bisa abu kan saja nih biasa kan kok ada dukan sebunyi ke senam berbaik ya tahu bunyi ke senam tong bayu tahu ke pong mau ke am tu ada ke orang terus tahu dia sih mina mau bisa kan ngerti dia at least orang rumah no baneng senamai pai nih barang kabat dengan tadi tanah asal sana musuh ke barang mana badang जे sama baik tadi ta 15,000 duita dukane pun 30,000 ka enggak tin nih dukan no terap buir bae nih 30,000 untuk bisa nang tak aja no ambonya kali dong nih sekarang matung nanti 4 wheeler 2 wheeler riksa nanti dong nih साथ साथ नखरे पब्लिक रिएक्शन शूट खाने जैसे कि कैमरा माउंट खजांग पम्पे रिएक्शन तो भाई आंखों में वाइड एंगल भाई के हाथ से जूम के फोन कर बोले अभी तो क्या ऐसा हालत है कि खचरे जैसा हालत है क्या भाई तो तासं गिरी এরকম বেজাল মানে রসসালিয়া কাম সাজে নং তাকতা মানে reason saya valid reason rimalia mesti baru matam sana itu dukan rumah bayi semuanya dukan nih malik buka hamil nong malik santai jatuh kan belum jespan orang arti bahasa ikhine jat pun sekarang gak boh nong ampun kan je mana ya bomti ya malik nong orang salsa se kamera telang thamadin tas ke pun kan beti bomti ya